Zmijanski vez izvodi se isključivo tamno-plavim ili indigo-plavim koncem na belom platnu i na taj način koristi se 150 godina. Dominiraju geometrijski oblici, rombovi, krstovi, zvezdice, zmije, linije, stepenice, grančice. Zmijanski vez je karakterističan po svom koloritu. Znači, to je jedan od rijetkih vezova koji se veze samo u jednoj boji. To je plavi vez na bijeloj podlozi. I 150 godina se nije mijenjao. Takođe je karakterističan po svojim motivima. To su pravilni geometrijski motivi koji se, nema ih mnogo, znači nekih 15-20 motiva koji se onda kombinuju. Kombinuju se zajedno u dijelovima, tako da nastaju jako interesantne šare. I naravno što su vezilje, odnosno ti koji rade sa tim zmijanskim vezom, što su kreativniji, onda su i šare raznovrsnije i ljepše i tako. Onda šta je, znači radi se pokrsticom i to je karakteristično. Pokrstica na bijelom platnu. Kroz pažljivo odabrane predmete, fotografije i dokumentaciju, posetioci Zavičajnog muzeja u Knjaževcu upoznali su se sa tehnikom, simbolikom i duhovnim značenjem ovog izuzetnog oblika narodnog stvaralaštva. Autorka Danijela Đukanović ovom izložbom ispričala je priču o jedinstvenom vezu sa područja Zmijanja, koje je postao deo svetske kulturne baštine. Zmijanski vez je prvi element iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji je upisan na UNESCO listu svjetskog nematerijalnog nasleđa 2014. godine. Zašto smo mi Zmijanski vez nominovali prema UNESCO listi? Zato što je jedini vez sa prostora Bosne i Hercegovine koji je rađen u jednoj tamno-plavoj boji. Taj vez zadnjih 100-150 godina nije mijenjao svoje ornamentalne kompozicije i nije poprimao uticaj susjednih kultura. Ono zbog čega je upisan na UNESCO listu, zato što danas postoji udruženja u vijeku u kojem mi živimo, koji su ga prepoznali kao dio svoje tradicije, svog identiteta i kao takvog rade u savremenom kontekstu. Znači, ornamentalna kompozicija je ista, ne mijenjaju se forme, ali se izrađuju predmeti koji su danas prepoznati savremenom čovjeku. Imamo savremene kolekcije košulja, haljina, razne druge predmete koji su povezani sa primjerenom umjetnosti, ali pokazuju taj ornament u izvornom obliku. Ova izložba zaista prezentuje i muzejske eksponate sa kraja 19. vijeka koji su otkupljeni u muzej početkom 20. vijeka, Muzej Republike Srpske, odnosno Muzej Vrbarske Banovine, osnovani 1930. godine i od tada do danas, znači, naš muzej prikuplja predmete ne samo sa prostora Zmijanje, nego sa prostora čitave Republike Srpske. Zmijanje je etnogeografska oblast nadomak Banja Luke, sa Zmijanje i naš poznati pjesnik Petar Kočić. To je jedna dinarska arhaična zona koja je iznedrala ovakvu kulturu i ovakav vez, kao i sve druge dinarske zone dijelom srpskog geografskog prostora. Na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa nalaze se i đurđevdanska molitva, belmuž i dvopređne vunene čarape iz knjaževačkog kraja. Ono što je jako značajno, da bi jedan uopšte element bio upisan na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, da li na nacionalnu ili na UNESCO-vu listu, svakako mora da ima saradnju i sa lokalnim udruženjima i sa ženama koje se bave očuvanjem i negovanjem bilo kog vida narodne tradicije. Zato što je upravo njihov rad, njihov doprinos, njihovo znanje, veštine i prenošenje tog znanja na sljedeće generacije ono što daje značaj samom elementu i zbog čega taj element živi u nasleđu, živi u narodu. Kada govorimo o nematerijalnom kulturnom nasleđu sa naše teritorije Knjaževačke opštine, na nacionalnu listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije upisano je 3 elementa. Od samog osnivanja registra 2012. godine za početak je upisan običaj đurđevdanske molitve. Također 2012. godine upisan je i belmuž iz domena starih jela, a 2018. godine na listu je upisano i dvopređno pletenje vunenih čarapa. Što se tiče UNESCO ili reprezentativne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva sa teritorije Republike Srbije, za početak je upisana slava 2014. godine, zatim je upisano kolo 2017. godine, pevanje uz gusle 2018. godine i kao posljednje je upisana zlakuska lončarija 2020. godine. Pa razlikuju se i u tehnici i u ornamentima. Dakle, kao što je koleginica kazala, ovaj vez se radi isključivo plavom
bojom, što kod nas nije slučaj. Kod nas je vez rađen uvek u više boja. Dakle, tu je i kompozicija ornamenata. Jeste to tip pokrstice veza, znači to je vez po broju. To postoji i kod nas, naravno, takav tip veza. Međutim, motivi, kombinacija ornamenata, kombinacija motiva jeste drugačija. Izložba Zmijanski vez označava početak saradnje dve institucije, a Zavičajni muzej Knjaževac će u narednom periodu predstaviti svoje radionice tradicionalnog pletenja dvoprežnih čarapa sa Timoka u njihovoj instituciji. Saradnja dva muzeja nastavit će se i u buduće, s obzirom na to da iz Zavičajnog muzeja planiraju da predstave radionicu dvopređnih čarapa u Banja Luci.